जोजो लोपा माउंटेन टेलिभिजन एस जे न्हवया माउंटेन बुखसा लस्कुस दु जी बिसंतर साकिया दक्षिणा पा मु बुखा बुद्ध शिक्षा आधार स्तंभ जुया बिजना चौमख पूज्यपात धम्मवती गुरुमा अथे लुम्बिनी चना बुद्ध धर्म प्रसादना बिजना चौमख धम्मवती गुरुमा शिष्य खेमावती गुरुमा वस्पल पिन्त यत सम्मान विश्व या उत्कृष्ट बौद्ध मिसा कथा बुद्ध शिक्षा त बिउगो अमूल्य योगदान त मस्का कला अन्तर्राष्ट्रिय महिला ध्यान केन्द्र फाउन्डेसन तर नेपाल सरकार तास आतक न्यवेका नेपाहे नादमा छम करुणामय ख जनबाले चोम तुयुम करुणामय निद झ निसे भारतीय सहयोग देग देखिको धका करुणामय त तया तल फल्छ करुणामय फल्छ चुना बिजागो निद दसा कोमसल देग देखिको जा 6 करोड विदेशी सहयोग काव्य दण्ड भगैना सुन दियो तर ए न न्यल मचा स्थानीय जनता व नेपाल सरकार थगु हे बेजत जुया चंगु प्रेम व सद्भाव पर्व कथा मन्ना तगो पर्व ख होली पर्व हनुमान टोका चिर ठने व सुरुजुई होली पर्व तर बुद्ध उपदेश कथा सोलदासा होली पर्व ख मूर्खतेको पर्व ये महानगरपालिका वार्ड नंबर 18 यता सडक महोत्सव स्थानीय कला तथा सिपको प्रवर्धन एवं संवर्धन यागो मू उद्देश्य जोगो वडा अध्यक्ष लुच्छे काजे महर्जन यथापु प्रदर्शनी वडा या आर्थिक विकास तिबो जुगो आस पाकिस्तानी दूतावास गोसा गोगो गुकोगो नेपाल पाकिस्तान T20 क्रिकेट उपाधि टकेट तालत नेपाल क्रिकेट या माध्यम नेपाल व पाकिस्तान दथुई जनता व देया सपु बालाइगु पाकिस्तानी राजदूतीय विश्वास आशया दिसं फुवंक बुका अन्तर्राष्ट्रिय महिला ध्यान केन्द्र फाउन्डेसन पाखे विश्व उत्कृष्ट बौद्ध मिसा कथा नेपाल पूज्यपाद धम्मवती गुरुमा व खमेशी गुरुमा यत सम्मान यागुदु अन्तर्राष्ट्रिय महिला ध्यान केन्द्र फाउन्डेसन पाखे अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस या लसत्या बुद्ध शासन लागि बालागु जाइना विश्व या तहे सकारात्मक सन्देश व सद्धर्म प्रचारना चोपी विश्व या सुईसम्म मिसापिन्त सम्मान यागु झोले नेपाल पाखे पूज्यपाद धम्मवती गुरुमा व खमेशी गुरुमा यत सम्मान यागु ख थाइल्यान्ड या भिक्खुनी रत्नावली व अमेरिका या भिक्खुनी डाक्टर लिलिया पहल अन्तर्राष्ट्रिय महिला ध्यान केन्द्र फाउन्डेसन सन् 2002 निसे बौद्ध धर्म लागि उत्कृष्ट जाइना चौपी मिसापिन्त सम्मान यागु ज्या यानावया चंगदो फाउन्डेसन ध्यान भावना सामाजिक कार्य धर्म प्रचार व शान्ति लागि सक्रियतापूर्वक जाइना चौपी विश्व दक्षिण उत्कृष्ट मिसा कथा ले जाइना वया चंगदो तर थो वर्ष सम्मानित जोपे बौद्ध मिसापिनेको तलके स्वेबले थी पृष्ठभूमि मिसापिन्ट ले जाय आगो ठुकी विश्व हे बौद्ध मिसापिनेको एकता व संगठन बान्ला वगु दुढैगो खया त केना चंगदो छादासा थुगुसी थाइल्यान्ड नेपाल ताइवान व अमेरिका थे जागो देया मिसापिन्ट न सम्मान यागो Khamesi Garuma of Nepal. Born in 1967, she, without a mother, was raised by her father along with her 4 siblings. She found herself in close proximity to monks and nuns. The allure of Buddhism beckoned throughout encounters with the most venerable nun, Dhammawati Garuma. In 1990, she and her childhood friend embarked on the path to become nuns. She studied in Kathmandu and then in Sri Lanka. Lumbini resonated with her heart. She rode her bicycle and taught Dhamma at the Lumbini Harayakti Center. Then she established the Lumbini Gyan Prabha School for underprivileged children. She became involved in various local organizations and now serves Lumbini, its organizations and foundations in many roles as founder, president, spiritual director, coordinator, executive committee member, contributing to the growth and development of the region. Bhikkhuni Khamesi Garuma is the abbess of the International Gautami Nuns Temple in Lumbini and plants seeds of compassion throughout the region of Lumbini, which are fostering a legacy of enlightenment and service to humanity. बौद्ध धर्म लैंगिक समानता या प्रवर्धन यागो अन्तर्राष्ट्रिय महिला ध्यान केन्द्र फाउन्डेसन या लक्ष्य कथा मिसापेनेको लागि शिक्षा ध्यान व बौद्ध शिक्षा त बिगु ज्या याना वया चंगदो नेपाल यापेम कोरोना में मध्य छम नेपाल हे नादम ये जनवाद्य ख वहे जनवाद्य
या देग भारतीय ग्वाली देखिगु ज्या जुगु ख ज्या सुरु जुगु निरसय अप जुइ थुंकल तर जनवाद्य देग पुनर्निर्माण ज्यातास आटक कोचागु मरुनी उखि पुनर्निर्माण यागु ज्याहे तत्कालीन ति दिकु गुडो पुनर्निर्माण यागु ठका निदन ज्ह निसे सकस्या पूजनीय जनवाद्य पाटी सोनित बाध्य याना तगुदो भारतीय राजदूतावास ग्वाली पाखे नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय पाखे केन्द्रीय योजना कार्यान्वयन इकाइ भवन टेन्डर पाखे ठेकदार नियुक्तिना पुनर्निर्माण यागु ज्या याकुको खसा ठेकदार पाखे तकोहे म्या थपेना पुनर्निर्माण ज्या कोचाकीको बच बियान ज्या इलेहे को मचाकुग्नि थटे ज्या दिकागु ख जनवाद्य गुर्जु नीलकाजी साक्य जानकारी बियादिगु दो ठेक्कपटा लागु कम्पनी ठोय वइगु वैशाख 9 गते तक दुने निर्माण सम्पन्न या मागु मकुसा ठेकदार कम्पनी अथा कारवाही या मागु माग जनवाद्य गुर्जुपी व जनवा सुधार समिति यागु खसा उगो माग याता कया मन्त्रालय तक सलह जुगु ख तर मन्त्रालय न तथे सलह जुगु कठ ठेकदार याता कारवाही ठेंक या मागु विषय त च्युटा मकागुली तत्कालीन दिति ठेकदार या त ज्या दिके त इनाप यानागु जनवाद्य पुजारी साक्य जानकारी बियादिगु दो पुनर्निर्माण निम्ति भारत सरकार पाखे 6 करोड 26 लाख आर्थिक ग्वाली यागु ख अठे दिगय रेखदेख व नक्सा फुक्कय भारतीय संस्था इन्टेकेट जिम्मा प्याटको दो वयागु अनुमति व निर्देशन मध्यक अनछुन ज्या मजु कठ भारतीय निरन्तरता ज्या ज्याचंगु ख अझ विडम्बनाला ऐतिहासिक दिगय ठेक्का ल डेकिपी व सम्पदा व संस्कृति बारे ज्ञाने मडुपिन्ट बियाटको दो थौकने जनवाद्य या दिगय न्हने जस्ता पाटा गोया देय त विराजमान याकाटा गुडो जनवाद्य जात्रा न ठोय वइगु वैशाख 4 गते से न्यानटक न्या टेंगुडो सम्मेक सम्बोधि लाभ्यात मागु छिगु पारमिता मध्ये दक्षिण नापागु पारमिता ख दान पारमिता तो दान पारमिता अभ्यास व महत्व यात व्यवहार केना तगु पर्व ख सम्मेक महादान पर्व खेतला दान पंचदान नराथकान दान यागु व याकीगु परम्परा दो उखि मध्ये दक्षिण तरंगु दान थैगुए सम्मेक महादान ख थोय सम्मेक महादान हिरण्यवर्ण महाव्यारे गोसाले बुद्धवा विवा निनुतक मानेना शनिबा कोइना गने देत पूजयना यल इति इलन सम्मेक महादान पर्व कोचागु दो छगु रिपोर्ट विश्व प्रसिद्ध हिरण्यवर्ण महाविहार गोल्डन टेम्पल या गोसाले ज्यादेशक जुइगु यल इति इलन सम्मेक महादान पर्व शुक्रबार कोइना गनेदे पूजयना कोचागुदु फागुन 30 गते व चैत्र 1 गते न निनुतक जोगो महादान लाखौं भक्तजन पिन्स वटिकागुदु ये यल खोप व किपो याना सोनिगया सच्छि व निखोमा दीपंकर तथागत व वसुन्धरा सहित थी देवी देवता पियाना जम्मा सच्छि व गुइ खुमेस्न वटिकागुदु प्याखा हुलावी पे दीपंकर तथागत धकाटक मसिका डुगु ठुगु पर्वे दीपंकर तथागत मूर्ति प्याखा हुला मंगल बजार निसे नागबाटक विजयगु ख पर्वे मुखय त दुवाला सोगु खसा सम्मेक महादानीय गोसा खलकथ हिरण्यवर्ण महाविहारे क्वाबाद्य पटको चोना दक्को द्यपिन्त लस्को सेना चुनेगु दृश्य तस कहे सोय बहजु मंगल निसे प्याखा हुला बिजापे दीपंकर तथागत पे छ कोचुना क्वाबाजु या त अभिवादन येगु दृश्य सोया चुने बले देवलोके देवता पिनगु भेला जुयाचंगु सोयाचनको थेजाको अनुभव जी अथे नागवाले दक्वे दीपंकर तथागत पि विराजमान जुया विजय ढुंगा क्वाबा जो पाखे दक्को दीपंकर तथागत पिन्त नाप्लाना विजयको दृश्य अझ छन हेमन मोहक जो तरे तस्काहे मान मर्यादा व धार्मिक महत्व जागो सम्मेक महादान पर्व महत्व त सोलधासा तत्कालीन इले जुजु हे हिरण्यवर्ण महाविहार दष्टवीर आजुपिन्त तुटिसिका सम्मान येगो प्रतीक कथ आटकन थकु जुजु पाखे निचिलेगो ढका दष्टवीर आजुपिन्त तुटि सिकिगो परम्परा दनी तो परम्परा न सम्मेक महादान महत्व व महिमा त किन चंगुदु तर विरम्बना थौकने शासक वर्ग मिख्यातासा थो पर्व आटक लागो खने मरुनी सम्मेक महादान पर्व या जा सुरो ला लक्षण यवय निसे जुगु ख तर मुजा या घोषणा तासा नागबाले 30 फुट ताखगो योशिन थना यागो परम्परा दु देवलोक मनुष्यलोक व पाताल लोक या त सम्मेक महादान जुगु जुलतका सन्देश प्रवाह यागो कथा सम्मेक पर्व या पिन यतेगु ये योशिन थने धुंका सोनिगय मुबाले हिरण्यवर्ण महाविहार दष्टवीर आज पिन सहित नाखी बाजा सहित निमन्त्रणा बिउनेगो परम्परा दु निमन्त्रणा बिउनेगो इले निमन्त्रणा बना बियार हेतनावे मागो परम्परा दु सम्मेक महादाने पर्व छनुन्य आमन्त्रित दक्कु दीपंकर व द्योपिनेगो नागबाले विराजमान जुइटोंगा थी पूजा अर्चना चच्छेंक यामागो परम्परा दुसा ठुकिन तस्को महत्व जयाचंग रेगु माडी चकेगो परम्परा दु करिब 4 बजे तक दक्कु पूजा सिडेटोंका 4 बजे निसे भक्त जनु पिनु पाखे दान प्रदान यागो ज्याजो सुरुजी
थो निनिसे 4 बजे तक जुई अन्ते हिरण्यवर्ण महाविहार पाखे पंचदान बिजा ढोंका हिरण्यवर्ण महाविहार आज पिन सहित संघ सदस्य पेन्ताना दान बि गई थोए छोले डिओपी क्रमशः थटा गोठा से ल्याहा बिजय सम्यक महादानी जाजो कोच्या ढोंका जय त तजिको व झझट ह्याक अने त तालागु डका कोइ न गने दियो त कृतज्ञता दिशाको कठ कोइ न दियो फुजयना भेनया सम्यके जाजो दक कोचला डका घोषणा यागु यही नेपाल भाषा बुकस आपाव गदु दिपाय दिपा लेपा नेपाल भाषा बुखे हानसक लस्कुस्तु आ लियोन्दनीको बुख होली पर्व लसते चिल्लाठो अष्टमी चैत 4 गते बसन्तपुरे चिर स्वागत फागु पुनी फागुन शुक्ल पुनी व शिलाठो पुनी शिशिर ऋतु या अन्तिम दिन व बसन्त ऋतु सूर्यको पर्व ख थोया त उत्सव उल्लास या पर्व कथा हनेगु ख होली खासना उमंग व यौवन महत्व दुगो उत्सव जोगुली ल्याम ल्यासे दथुई मितिगो पर्व कथा कयाटा गुदो नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति पृथ्वीको साइट कथा चैत 4 गते आइतबार स्वतेश्य 7 बजे जा 47 मिनेटे बसन्तपुर या पूर्व महोदय चिर सोयागु ज्या जुगु ख चिल्लाठो अष्टमी खुनो बसन्तपुरे सोते जागो छत्रखे चोंगो प या चिर थी रंगी चंगी का प खाए धुंकल के होली सुरु जुगु ख चिर धागो वस्त्र ख वन मिसा पेनेगो वस थोया त लाज न थाई छिटा न आन लाज इज्जत काल के चिर हरन यता तगा ठ्यागु या चिर मेमे गोठा से न स्वाई हनुमान टखे न्याने यले कृष्ण देगय न्याने व मेमे गोठा से चिर सोयागु चलन्दो होली चानुटक मिटिगो परम्परा दो अथे चिर होली सिडगो निखुनु चैत 11 गते आइतबा बनिसिया 11 बजे ज्या 21 मिनेटे कोटलेगो साइट प्या वगो दो उखुने चाने 12 बजे ज्या 7 मिनेटे तिनखेले चिर डा यगु साइट न प्या वगो दो होली युवा वर्ग यागो पर्व खसा मचानिसे बुरा बुरता कना मिटेगो खनेदो पुचो मुना मिटेगो पुचो मुना चाइला नापा लोला अर्थात झौ मेन फुलेना थुएदुनी अबीर सितारा व जरितया केक्यु खसा आवया बेलुन प्लास्टिक झोल्या लतया केक्यु गुयै बौद्ध धर्म ग्रन्थे होली पुनिया त मूर्खतेगो पर्व त्या त गोदो होली पुनि कुनो सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व प्राप्त नाटकले नापा थगो जन्म जोगो था कपिल वस्ती बिजागो दी कथा बौद्ध मार्ग तेस माने यागुए खोपया भिन्ड्य या देगले मिजया प्रतीक सिंगो या त लिंग व यांगो कापा या त मिसयगो चित योनि कथा खाया चनुटको लाकी थो खासानी से होली पर्व सूर्जे नापा थ जग रंग इका मिटेगो होली छुंद झ वया जबरजस्ती रंग इकेगो हाक पायागो लखौ छकेगो लागु प्रदर्शन या वा टना होली या त बदनाम यागो ठेजागो जख या त सरकार कडा निगरानी व कारवाही यागोली थौकने होली थेजागो ज्या मोजा उना चंगो खनेदो लिस्वे कालो निसेहे होली पुनियो खुनो चांगो नारायण राधा कृष्ण व रुक्मनिया ख जात्रयना ट्वाटले चाइकी ख जनाव पिन्त अबीर छका होली मिटेगु चलन्दो अथे हरसिद्धि द्यय प्याख होली पुनि खुने रिकेगु यई अथे थंबय तडम बंजा सिंह सार्थ बाव रत्नाकर व्यापारेना राक्षस पिनो पाखे बचे ज्या वगु दि होली पुनिया कने खुनो अबीर छका जात्रयना दे चाइका विक्रमशिला महाविहार सिंह कल्पनगर भगवान बहाले ते है अथे इतुम्बाए फागु पुनिया चाने गुरुमापा या त तिनखेले याको सिम्यावना छमुरी जाकी व छम मेय लातया जातो वनेगु चलन्दो थुकत थी थासे ठठगो कठाए न्यायपुका धार्मिक आस्था विश्वास तया होली पुनि हनेगु यई ये महानगरपालिका वडा नम्बर 18 यागो आर्थिक विकास व व्यवसाय पर्वतने तातुना ये या टेंगा टोले सडक महोत्सव कोचागो दो ये महानगरपालिका वडा नम्बर 18 पाखे नरदेवी टेंगाटोले शनिबार गोसागोगो पिन्टुना सनिल 2080 विशेष सडक महोत्सव जजो गोसागोगो ख सडक महोत्सव हस्तकला प्रदर्शनी नेवा नसा टोसा सांगीतिक कार्यक्रम लगायत थी जजो तयना महोत्सव कोचागो दो अथे वडावासी पिन्स उत्पादन यागो सामान्य भोजनाप वडा थी सांस्कृतिक ऐतिहासिक सामान्य भोजतक यागो दो सडक महोत्सव मु आकर्षण थैगुए कम जको नोयम तर ज्यादा सा योको येम कथा मसिका डुम ये महानगरपालिका वडा नम्बर 18 वडा अध्यक्ष नुचेकाजे महर्जन थमहे चतामरी छुना नकाचंगु दृश्य जुगुदो सुखी व समृद्ध वडा देखिको ज्या निरन्तर लगे ज्या चुना टीम अध्यक्ष महर्जन स्थानीय कला तथा सिप प्रवर्धन एवं प्रदर्शन यागो मु उद्देश्य कथा जयनागो तया दिगुदो सडक महोत्सव पाखे स्थानीय वासी पिनेगो उत्पादन त बजा मालित सहजिगु नाप आन्तरिक व बाह्य पर्यटक पिन्त वडय बारे जानकारी जिगु कथा महोत्सव आयोजना यानागो वेकन तया दिगुदो गीतकार गायक अभिनेता साहित्यकार कथन मसिका देका चोम अध्यक्ष महर्जन सांस्कृतिक जजोस नादम म्याहलामे भिगुरामे लुमन्ती
मेतक हाला दिएको दु अथे नाडम गीतकार अमृत साके नाप थिथे कलाकार पिन्स थठको प्रस्तुति न्यव्या दिएको दु लोकप्रिय हास्य अभिनेता रवि दंगोल बेमान्या विशेष हास्य प्रदर्शन मेगो आकर्षण अन जोगो दु धर्म पत्री पिछया प्रदेश वैशी कोठाको शिवे सभासद एको दुबु देश ईस्ट वेस्ट 18 वटा इन्टरफेस अथे स्थानीय लोकबाजा व लोक संगीत नाप थिथे जजोत जोगो दु नेपाल भाषा बुखे हानाछक दिपा जिमके आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय व कासय बुख ल्याहे दने लस्कुस दु बुख छ आ आर्थिक बुख सुन चाँदी व्यवसाय संघ यहाँ नेतृत्व रोहिणी देवी साकेत लेजा यागोदु शनिबार यहाँ कोचागो संघीय निसकोगो दमुजा व नेकगो तमुजा साकेत सर्वसम्मत संघीय नुम नायक थ लेजा यागो ख अथे उपेन्द्र काजी साके मुक्तिरत्न वज्राचार्य व दशरत्न वज्राचार्य पि नुकु जोया दिगुदु लेखरत्न साके छ्यान्जे जोया दिगुदुसा रमेश मान साके दाँबरे जुगुदु अथे अभिषेक साके लिउ छ्यान्जे व पद्येश साके लिउ दाँबरे परे चना दिगुदु नुगो जासन पोचले सूर्यरत्न वज्राचार्य सुरेन्द्र काजी साके सुजेन साके निकेश रत्न वज्राचार्य मनीष साके उजिना साके मोहिनी साके संजय रत्न साके मानिक रत्न साके रविन्द्र साके कविन्द्र चन्द्र वज्राचार्य सन्दीप साके व अरुणा श्रेष्ठ दुजक थ लेजा जोगुदु थुस्यान्य संघीय साधारण सभा उद्घाटन सत्र नौना दिसे युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ लिच्वी काल निसे इतिहास कुब्यावया चंगु लुङवय व्यवसायले ल्याम पुस्तैत सालाक्यात युवा मन्त्रालय ठोस योजना हेगो प्रतिबद्धता फंका दिगुदु हाम्रो यो व्यवसाय मैले सानो बेला इन्द्र चोकमा जात्रा पर्वदेखि तपाईहरुको भूमिका देख्दै गर्दाखेरि यो व्यवसाय पहिला भन्दा ग्रो नभए पनि ग्रो भएको पनि छ केही नीतिगत त्रुटिहरू र केही भ्रष्टाचारका काण्डहरूले गर्दाखेरि तपाईहरुका कुराहरू केही ओजेलमा अलिकति डर त्रास भएको तर यसले ग्रो गर्न छोडेको चाहिँ छैन भन्छ किन भन्दा म विभिन्न देशहरू जाँदाखेरि कलाकृति र ह्यान्डिक्राफ्टमा हाम्रो यहाँको सुन चाँदीका कलाहरू उत्कृष्टमा अहिलेसम्म गनिन्छ त जर्मनीको मोनास्ट्रीमा हेर्यो भने तपाईहरुको कलालाई त जर्मन सरकारलेसम्म पनि सम्मानजनक रूपमा त हेरेको छ नि बरु यो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ अलिक कम देखाए जस्तो बाहिरको सरकारहरूले त यसले जहिले पनि सम्मानजनक रूपमा हेरेकै छ लु तस्करे लाडोगो वखने डोपिन्द जोनेगो ज्या न्या ढुङ्गुको तासे मन्त्री श्रेष्ठ दोषी सुन बचे मजुकी गु तया दिल नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ नाय मानिक रत्न साक्य बजारे डोपे व्यापारी मखुसे पिनिया तत्वैना तस्करी जुयाचंगो तया दिल नाय सुरेश साक्य ठगु स्वदेय कार्यकाल ठुगु संस्था या गरिमा अझ ठक्यात ज्या याना गुडा बेना दिल अथे नुम नाय साक्य व्यवसाय पिनुगो हक हितिया लागि ज्यायागु ठगु मु आजुजुगु तया दिगु दो आ अन्तर्राष्ट्रिय बुख सुनाथगो धर्म संस्कृति यात लोमंकी अबले वयागो अस्तित्व न मर्यावनी ढका ठैगो टापु यात मनन्यासे नेपादे पिनिसोनाना नेपायगो धर्म संस्कृति परम्परा त निरन्तर बिगु ज्या जर्मने चोपी नेवाते स याना वया चंगदो जर्मने चोना थगो रीतिस्ती परम्परा त वाक्य लागि जर्मनी हिन्दू मन्दिरे नेवा परम्परा व विधि विधान कथा ई बेल विवाह ज्याजो कोचागदो नेवा खल ह्याम्बर्ग गोसाले शनिबार जर्मनी अमेरिका बेल्जियम लगायत पिंगो देया प्यम मस्ते त ई यागु ख वोल नेवा अर्गनाइजेसन ग्वाली जोगु ज्याजो स नेवा खल ह्याम्बर्ग या नायो मानव कुमार श्रेष्ठ या नायो सुई जोगु खसा ज्याजो या संयोजक नेवा खल या महिला तथा सांस्कृतिक संयोजक उर्मिला बडगामी श्रेष्ठ याना दिगु दु ज्याजो या त तजिक हने लागि ग्वाली ना दिम वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन जर्मन च्याप्टर नायो नाप युरोप कोर्डिनेटर कुमार नापिते कथा ई यागु ज्या पुवंके लागि लन्डन निसे गुर्जु योगेन्द्र बज्राचार्य बेजना ई संस्कार्य ज्या याना बिजागु ख अथे युरोप कोर्डिनेटर कुमार नापित नेवा खल ह्याम्बर्ग या संस्थापक नाय भगवत कुमार श्रेष्ठ WNO या नोकु श्रीमती रजनी प्रधान मुपा विशेष अतिथि WNO या सल्लाहकार रविन्द्रमान श्रेष्ठ नेपाली पाठशाला ह्याम्बर्ग या नुम नायो विजय खड्गा लगायत ज्याजो यता तजिक गर्ने लागि ग्वालेना डिपी व संघ संस्था यता सुबा देशना दिगुदु आगामी दिनहरुमा यस्ता प्रोग्रामहरु 2 वर्ष 3 वर्षमा हामीले दोहोर्याउँदै उमेर पुगेका नानी बाबु नानीहरुको यस्ता कार्यक्रमहरु गर्दै जाने छौं भन्ने आशा छ यो नेवा संस्कृति अनुसार आज यो बेल विवाहमा यहाँ सँगै एउटा जुट्न पाइयो
र यो आशीर्वाद दिने क्रममा यहाँ चाहिँ आज म छु। अनि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो संस्कृति जोगाउने अझै प्रयास गर्नुहोला, यसमा हाम्रो साथ सहयोग रहनेछ। धन्यवाद। नायो नापिते कठौँ ठुगु इए जजोए लागि वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन केन्द्रीय नायो संयुक्त श्रेष्ठ पाखेन मागु समन्वय व ग्वालियाना दिएको दो नायो स्थापित कठौँ इए जा जोया तजी कहने लागि विजय खड्का, शेषन श्रेष्ठ, विनिता मरहत्ता, योगेश श्रेष्ठ, किशोर गुरुङ, चन्द्र राई, आशिष तन्दुकार, माया छेत्री, अमृत बासुकला, श्रद्धा तिवारी, नरेन्द्र श्रेष्ठ, छिरिङ राई, कल्पना वाग्ले, शर्मिला रोक्का, चली गुरुङ, सङ्गीता बराल, सुमी पाण्डे, सुमी गुरुङ, शशि गुरुङ, जुनी गुरुङ, अनिता मास्के, सुनिता राई, पार्वती श्रेष्ठ, रजनी श्रेष्ठ, जगन श्रेष्ठ, सारा राई, इन्सु तन्दुकार, रोशन श्रेष्ठ, पद्म श्रेष्ठ, गङ्गा बडगामी श्रेष्ठ व गणेशमान ताल्चा पडेल विशेष ग्वालियाना दिएको दो नेपालले थगो धर्म संस्कृति परम्परा स्वयं विदेशी धर्म संस्कृति मानियाको प्रचलन अपोज यावग इले जर्मनिया नेवातेसँग थगो धर्म संस्कृति परम्परा याता माका टेगुजुग मखुसे भावी पुस्ते तकन ज्ञान बिगु व ठिका बिगु नाप हनेको जातक याना वगु थगो मौलिक मसिका माकेको ज्या नेपाली लागि नछगु बा लागु दसुख आ कासय बुख नेपाल श्री पाकिस्तान दूतावास गोसाले नेपाल पाकिस्तान मैत्रीपूर्ण T20 क्रिकेट कासय गुकुगु संस्करण कोचागुदो नेपाल पाकिस्तान मैत्रीपूर्ण T20 क्रिकेट कासय समापन जजोस मुपा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदीय उपाध्यक्ष शिव कोइराला कासय उपाध्यक्ष केता तालागु क्रिकेट एक्सेलेन्स सेन्टर काठमाडौँ यात ट्रफी ललना दिगुदो अथे कासय लिउ जुइता तालागु ली क्रिकेट पुचयत पाकिस्तानी राजदूत HE अबरार H हास्मी ट्रफी ललना दिगु ख जसोसँग विशेष अतिथि कथा सार्किया महासचिव श्री गुलाम सलवार नेपाली लागि इजिप्ट राजदूत सुश्री नोहा हम्दी अहमद एङ्ग्लेवाली नेपाली लागि बङ्गलादेशी राजदूत महामहिम सलाउद्दिन नोमान चौधरी व चिनिया राजदूत वासिया आर्थिक तथा वाणिज्य काउन्सिलर CEO नेपाल क्रिकेट संघीय महाप्रबन्धक उत्सव ढुङ्गाना हिमालयन बैंक लिमिटेड या नायो प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ व हिमालयन बैंक लिमिटेड या प्रमुख कार्यक्रम अधिकृत अशोक SJB राणा पा पाखे T20 क्रिकेट कासा या कासामिपी व पदाधिकारी पिन्त मेडल व शिर्पा ललना दिगु ख जजोसँग उपाध्यक्ष शिव कोइराला कासैता तजिक व झझट्याक हने त तालागुली सुबे नप लसत पंका दिसे कासै पाखे नेपाल व पाकिस्तानी दथु क्वाटुगु सम्बन्ध देखे त ग्वाली ज्याचंगु तया दिगु दु सँग सम्बन्धित रहेर पाकिस्तानसँग हामी नेपालीहरूले धेरै सिक्नु अझै बाँकी छ। त्यो अवसरका निमित्त म पाकिस्तान एम्बेसी मार्फत पाकिस्तानी खेलाडीहरूलाई यहाँहरू मार्फत नेपाली खेलाडीहरूले हामीले क्रिकेटको क्षेत्रमा अझै धेरै सफलता हासिल गर्न पाऊँ निवेदन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो प्राङ्गणमा उभिएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपालका निमित्त पाकिस्तानी राजदूतावासका सम्बन्धमा अझ धेरै भूमिका निर्वाह गर्दै नेपाली खेल क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन हामी एकअर्काका परिपूरक रहन सक्नेछौँ। राजदूत हास्मी उपाध्यक्ष केता तालागु पुचयत भिन्तुना देशना दिसे जजो तजि कथित तालागुनी गोसा खलयत न सुबे देशना दिगु दो वेकन कासापाखे नेपाल क्रिकेट क्षेत्र नुपि कासमी पि देकित ग्वाली जुयाचंगु तया दिगु दो अथे निगु देयतन छगु थास हेगु लागि कासा छगु तढंगु माध्यम जुयाचंगु तया दिल Cricket is a passion, at least in South Asia, and we really celebrate it. Each time we play with fervor, we play with our grit, we play with determination, and that's what which brings the human values of multiplicity, which brings us together, which brings us on the field and off the field as those who know that skills win, and please always uphold those best skills which you achieve through cricket and learning from the sports we have exhibited today and the last 8 days. And this has also fostered an understanding between people, and for that we are so pleased to partner as Embassy of Pakistan will continue to promote the cricket and sports, cultural changes, education, and in many other fields that is commercial and political. कासा थोए फागुन 19 गते निसे फागुन 27 गते तक जुगु ख कासा नेपाली क्रिकेट क्लब व पाकिस्तानी दूतावास पुचयना छिन्नुगु पुचल बोटिकागु ख पाकिस्तानी दूतावास देदस ये T20 क्रिकेट कासाया गोसा गोया वया चंगुदु
बुकै अन्ते हानाचक मुमु बुक बुद्ध शिक्षा आधार स्तम्भ जुया बिजना चोमख पूज्यपात धम्मौती गुरुमा अथे लुम्बिनी चना बुद्ध धर्म प्रसादना बिजना चोमख धम्मौती गुरुमा शिष्य खेमाउती वस्पोल पिन्त यत सम्मान विश्व या उत्कृष्ट बौद्ध मिसा कथा बुद्ध शिक्षा त बिउगो अमूल्य योगदान त मस्का कला अन्तर्राष्ट्रिय महिला ध्यान केन्द्र फाउन्डेसन तर नेपाल सरकार तास आतक न्यवेका नेपाहे नादम छम करुणामय ख जनबाले चोम तुयुम करुणामय निरञ्ज निसे भारतीय सहयोग देग देखिको ढका करुणामय त तया तल फल्छ करुणामय फल्चा चुना बिजागो निर दसा कोमसल देग देखिको जा 6 करोड विदेशी सहयोग काव्य दण्ड भगैना चुन दियो तर ए न न्यल मचा स्थानीय जनता व नेपाल सरकार थगु हे बेजत जुया चंगु प्रेम व सद्भाव पर्व कथा मन्ना तगो पर्व ख होली पर्व हनुमान टोका चिर ठाने व सुरुजुई होली पर्व तर बुद्ध उपदेश कथा सोलदासा होली पर्व ख मूर्खतेको पर्व ये महानगरपालिका वडा नंबर 18 यता सडक महोत्सव स्थानीय कला तथा सिपको प्रवर्धन एवं संवर्धन यागो मू उद्देश्य जोगो वडा अध्यक्ष नुच्छे काजे महर्जन यतापु प्रदर्शनी वडा या आर्थिक विकास तिबो जुगो आस पाकिस्तानी दूतावास गोसा गोगो गुकोगो नेपाल पाकिस्तान T20 क्रिकेट उपाधि ट्याकेट तालत नेपाल क्रिकेट माध्यम नेपाल व पाकिस्तान दथुई जनता व देया सपु बालैगु पाकिस्तानी राजदूतीय विश्वास नेपाल भाषा बुख आयत ठुलिए सोया सोनादिस माउन्टेन टेलिभिजन HD जोजलपा नमस्कार।